Njuan-juah mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo tingo diri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahan en, mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami. Iwagasan tendim simbadia idi. Ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, hadiah si merandal. Si bagini do kelapihan simbadia, imosi tersurat i Job bindu sada, ayat sada soh ayat 22. Janahanat si bagi pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesibahken. Tapi ia loi pengasung imo. Tentu iwei si Job kono kumerna ijalo ngo upahna. Ale dengan sada kepercayaan. Ikan sekolah minggu, imo masa si menyenangkan mendahi anak-anak kumerna kalai. Gati dapetin buih hadiah. Guru sekolah minggu gati kipersiapkan merbagai hadiah, mendahi anak-anak si aktif menjawab pertanyaan, burjutikan merminggu, kasah menghafal ayat lapihan simbadia. Tapi, hukum oda dapetin hadiah, tongong kasah janah burju merminggu duka-dukai, imo anggapan simbolis mendahikan si Job. Simbolis mempertanyakan, biar dengo si Job mendahi Tuhan, mula oda ia terpasu-pasu, si Job bea kalon, sapona bagi istana, bue pinakanna, bagi ma duka-duka na pistar. Oda heran mula kala menengan si Job mbadia, janah ipasu-pasu Tuhan. Tapi sadatiki roh olpek mendahisa. Karina silot bana meresep, janah dom baroh ngo dagingna. Bagi pe, si Job tongo mersembah mi Tuhan. Oda iulaken dosa menuduh Tuhan, mengula si so adil. Ale dengan sada kepercayaan. Si patah pikiran tape serupa ngo deket anak-anak. Kita mengikut Yesus, pelin lako dapetin pasu-pasuna. Karina tangyang tape peteridahken, kade motivasin ta mengikut Yesus. Kita do jagai keluarga nami, pasu-pasu usaha nami. Padahal oda patut na bagi di motivasin ta mengikut Tuhan. Kita mengikut Tuhan karena mengkekelengisa, oda karena kilemoken pasu-pasuna. Karena ia enggo memereken hadiah si merandal, imo pemakin nabanta i kayu persilang. Mersodip mo kita. Liasate mo Bapa sini sorga, katamu pesengetkan kami. Kami mengido beli mo tendimu simbadiai, datong memereken keteguhan deket gego bay nami, nalako mengulakan katamu simbadiai. Asa gelarmu kami pesangap, ibas gelu nami. Iwagasan gelar Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Juan-juah mau banta. Shalom.